بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين وللمسلمين أجمعين والسامعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، معاشر المؤمنين، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. والما نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بزاء الله تبارك وتعالى شاتو لسيو مابو أبالينين تنوسي إبيانجل بالله كم بك محمد صلى الله عليه وسلم سلماك ويكبري زنمو كتع الله تبارك وتعالى بانجل يناه ثم يقير الله جل في علاه تزمتي مجفيه. أبيبتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تمسبع الله سبحانه وتعالى تعنقيزه تسمسه تشاقين لما بإذنه جل في علاه. وما زال الحديث موصولا ومستمرا في رسالة شيخنا عبد الرحمن الشمري رحمه الله تعالى، ورسالة جتان بنا يا شيخ عبد الرحمن الشمري رحمه الله تعالى. وإن شاء الله جل في علا تجينا كويرانغا تويونغيرايو بإذنه تبارك وتعالى نجيرا بتزت تامبولا، ونسأل الله التوفيق مسوا الله جل وعلا أتوانغويزه. وإن شاء الله ولا تجينا كويرانغا تفنولي أثر يا مكومي آبيري إيفاكو عبد الله ابن عمرو ابن العاصي، صحابه يا عبد الله ابن عمرو ابن العاصي، يومكو بالصحابة أبو بكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلانغا أمانيك الدوه. وهكذا أثري أبيبي جامبو بي يلي أيوجرك الصحابة ومبكى عليه الصلاة والسلام أيتبو عبد الرحمن ابن عوف ابن الهارث رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الرحمن ابن عوف صحابي جليل من السابقين الأولين، الموابو أبابي لانتي بس لمكا مبوانغو، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وبسلام وي وبوك سلام كوي الله يسر زا كأبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وبالمناسبة فهذا الصحابي وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، alimwabo ekumi Allah tabaraka wa ta'ala beyasanyusa nabo ejjana nga bakyali ku nsi. Wa aidan huwa mina as-sitta ashabi ash-shura, yalimwabo omukaaga abeebuuzibwako ku lukiiko olwa shura oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kana min aghniya الصحابة، يلين بالصحابة الله بيلي يقولي، بل كان من المهاجرين،
yali mu abo abasenguka okuva e Makka ne basenguka okulwa Allah subhanahu wa ta'ala ngera obulungi bwe bumanyikiddwa obwabo nga Allah tabarak wa ta'ala ayogera kuba muhajirun oba abasenguka ne baleka emaali yaabwe alladhina hajaru ne babeera nti basenguka kulwa Allah tabarak wa ta'ala oluvannyuma lw'okunakuwazibwa oluvannyuma lw'okukakkanyizibwa oluvannyuma lwa hakadha ne basenguka kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bafulumizibwa mu nsi yaabwe naye nga wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid nga tewaliiwo kibatuusa ku mbeera eyo n'okubeera nti bafulumizibwa okuva awo we bawangaalidde oba we bazaaliddwa ebbanga lyonna ne batuuka okubeera nga bafulumizibwa nga balinga abatali bannansi naye ebyo byonna ne babeera nga mwana wattu baabigumiikiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nti Allah jalla wa ala yabeera nga abasitula amadaala okubeera nti empeera yaabwe mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala teyenkanika olw'okubeera nti bagumiikiriza ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala emaali yaabwe ne bagyerekereza abaana baabwe oba abantu baabwe ne babaleka emabega ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah bw'alaga lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فعبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين يلي موابو أبا سينغوكا نبولكرا مكة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشري على صفحات التاريخ مبيافا يبيدينينو جنبك محمد صلى الله عليه وسلم لما قدم عبد الرحمن المدينة عبد الرحمن مكسنغوكا كوينغاتوسي المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الخزرجي الأنصاري ومبكى عليه الصلاة والسلام يبير أنغا غتولو غاندا روي وبا غتولو غاندا وكتيوي نصحابة أيتبوا سعد ابن الربيع الخزرجي الأنصاري يلمب أنصاري na kuwango mbaka tushimanyidde ddala nti mbaka yagatta oluganda wakati waabo abasenguka n'abo abasangibwa e Makka kati mbaka alayhi salatu wassalam agatta Abdurrahman na gatta oluganda wakati we ni sahaba wa Sa'd ibn al-Rabi'i al-Khazraji faqala Sa'd ibn al-Rabi' nagamba Abdurrahman ibn Auf namugamba inna liya zawjatayn ninaba chala babiri فانظر أيهما شئت حتى أطلقها لتتزوجها نينابا شالا بابيري تنولي لكو أولابي akusanyusizza g'oyagadde babiri bw'obeera nga oyina gw'osiimyeko mbeere nga mmuta omuwase wa ushatiruka nisfa maali ate era Allah yampa emaali bw'oba oyagadde osobola okukwata ettundutundu ku maali yange wallah n'obeera nti ojjamu n'ogenda otambuza obulamu bwo. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu arda namugamba barakallahu laka fi ahlika wa malik barakallahu laka fi ahlika wa malik dulluni ala as-suq munnange Allah nsaba kutere baraka mu maali yo n'abantu bo ولكن دلني على السوق naye ndagira akatale gye kali والله فهذه
al-ukhuwa obo bwe basseruganda obwali wakati w'abasahaba min samimi qulubihim nga bubira ddala ku ntobo z'emitima gyabwe. فهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عمرو بيليامو جراكو أقام لما مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. عبد الرحمن بن عوف بوافا يقام عبد الله بن عمرو ناقام اذهب ابن عوف ببطانتك وبا ببطانتك لم تتغضغض منها بشيء، أي مات ولم يتلبس بشيء من الفتن تنقص أجره أو ينثلم فيه دينه. أما كل عبد الله ابن عمرو وبا عمرو ابن العاص رضي الله عنهما بيقام بيا يقرأ عبد الرحمن بن عوف أفد وقامت اذهب ابن عوف ببطنك أو ببطنتك لم تتغضغض منها بشيء. يلي أتجيز أنت منانجي عبد الرحمن بن عوف يولكرا oba oyolekedde wamakulu osisinkanye Allah tabaraka wa ta'ala walam yatalabbas bishay'in min alfitan nayenga akaseera kowangaddewo toyinaawo mbeera yonna gy'obadde mu kubeera nti yani oli ebikemo bikuwugula tewabaddewo mbeera zonna za kubeera nti efitina zikuwugudde ne zibeera nti zikujja ku nkola entuufu oba zikuwugula nova ku mazima nga ebikemo ebyo bisoomooza eddiini yo mu kubeera nti empeera ye ekendera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, bal n'okubeera nti eddiini yo etandika okubeera nga ejjamu ebitege. mahma kathurat alfitan, kubanga ekimanyikiddwa nti ebikemo buli gye bikoma okubeera nga byeyongera, omuddu Allah wabeera nga tamunywezezza ayinza okuwuguka n'ebyo ebikemo ebibeera ng'amayengo mu kaseera ako hasaba al-asr wal-masr, kusinzira ku mulembe abantu gwabeera kwabeera awangaalira n'abantu babeera awangaaliramu. Amma Abdurrahman ibn Awf embeera zonna ebikeme ebyaliwo yasigala nga eddiini agisigazza. Wa hadha fadlun min Allah tabaraka wa ta'ala, obulungi Allah bwawa, wa hadhihi minatun min Allah azza wa jal yamunnu Allah tabaraka wa ta'ala ala man yasha min ibadi. Allah bwagonnumula kwoyo gwabeera yagadde mbaddu be. Wa Abdurrahman ibn Awf awamu n'okubeera nti asbah min aghniya, yakeera nga alimu abo abagagga effugge, naye wallahi ebikemo tebyamuwugula, era nga kimanyikiddwa emaali yayingiranga empitirivu n'eyingira Madina n'ayuuguuma, naye nga emaali yayingidde ya Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu warda. Awamu n'okubeera nti ebyo webityo ebyali bifaanagana n'obugagga bwe, teyabeera nti emaali n'obungi bwayo bwe yayina n'obungi bwayo bwe yaliko yabeera nti emufuukira ekikeme eri eddiini, emufuukira ensonga mu kubeera nti ava ku ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyamubanja, kubanga bangi bafuna okusoomoozebwa nga Allah amugguliddewo, Allah mugaggawazizza. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ra'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bittaqwa. Oba Allah nga yagamba arra'ahu istaghna, omuddu bw'atandika okubeera nga Allah amugaggawazizza ayinjiwazizza emaali, omuddu atandika okubeera nga yataraffa wa yatakabbar
ويزدري أتاندك وكبيرانغا يستولا أككنيا وهكذا. أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورضاه لم يكن هكذا. تيابيركم من بلزفانا غناكو بوزيو تيابيرانغا مالي يفوكي chikemo jali mukubera nti wabula yasigalanga ibada zikola azenywerezaako akola ekyo kyateekeddwa okukola eri Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okubeera nti yasisinkana Allah tabarak wa ta'ala nga wallahi embeera gyamusinkaniddemu toyinza kukkiriza nti yayina ensimbi oba yaliko mwabo abagagga. Ekyo nno kikulaga abaddu abo Allah babeera awadde ensimbi n'ateekamu baraka ng'omubaka alayhi salatu wassalam bwe yagamba mu hadithi nti ni'ma almaalu as-salih lirrajuli as-salih. Teriyo kyengera nga emmaali ennungi nga Allah tabaraka wa ta'ala gwagiwadde ateera musajja bulongoofu. فهذا أمر طيب وأمر ممدوح. ebeera mwana wattu ensonga ennungi etendebwa nayo omuddu Allah jalla wa ala bw'abeera nga amuwadde emmaali nga ya halal ate nga ne gwagiwadde ya'rifu anna lillahi fihi haqqan, akimanyidde ddala nti mwezi ensimbi Allah tabarak wa ta'ala ayina kyamubanja oba ayina kyamuvunaana okubeera nti atambuza mwezi ensimbi Allah zamwazise. Ekyo nno kya bbeeyi kumukkiriza oba k'oyo Allah gw'abeera akiwadde nga qalla batono abo Allah baawa ensimbi nga bamanyi ekyo zikolamu ate ne babeera nga yataqarrabu bi amwalihim ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ensimbi zaabwe basembera nazo eri Allah tabarak wa ta'ala ne babeera nga bazikolamu ekyo Allah tabarak wa ta'ala kyababanja okukola. فذاك عبد الرحمن ابن عوف باختصار وبالإيجاز بوفونزه ويصحابه ومبكى عليه الصلاة والسلام مؤثريه nga Abdullah ibn Amr ibn al-Aasi amogerako sabochibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusime fennatu okulongosa. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. إلهنا والحمد لله.